Mayapayabak po kay katamongan. At yuta na po king kanam ng Domingo ning pamanyublig mebye. Kaniting banala kapag masusyan, yabe tala po ka rin kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, daring familya ng Cesardas at Luz Medina, familya ng Feli Ebreo, familya ng Wilma Hiraw, familya ng Cecil Bernas, familya ng Beth Malong, familya ng Lori Jimenez, familya ng Let Castillo, Karen Macapagal, at pamilya ng Eduardo Giron. Para king espesyal a intenciones dari Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Marian Kinzinger, Elian Macail de Jesus, Mary Ann Soliman, Aurora Coral, pamilya ng Fernando Baluyot Jr., Edgar Dalay, Juanita Cruz, at pamilya ng Desiree Sese. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan, dari Teodora Swing, Nora Simbol, Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasyon, Gloria Sese, Remio Pangan, Glenn Liwanag, Dan Michael Manlutak, Anisha Chodin, Armen Villanueva, Katrina Morales, Faye Manalo, Avery J. Morales, at ding sablang kapatid tang masakit. Para king pamanantabe at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Rezon at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At para king alangangang kapaynawan daring kapatid tamong Mayangwabye, Di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Frumencio Simbol, Mariano Campo, Amado Di Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Garma, Francisco Pang, Fiscal Roman Razon, Jose Trina and Perla Yazon, Rodolfo Manyalak, Anita Chodin, Faustino Capenya, Bienido Yabut, Agaton at Consolacion Bartolome, Eloy Sr. at Purita Medina, Brigido at Rita Manyalak, Crispin at Fe Baluyot, Jose Ginto, Julio, Nenita, Albert, Elsie Morales, Marianita, Romeo, Paulok Sr., Edita Silva, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detangala ng makaganakapa Karela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Si Cloud Tapo. Pangadyan tayong oratio imperata laban king COVID-19. King lagyo ning igpampo ning anak ang po ning Banal Espiritu. Amen. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit apa mangailangan mi. Hadwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal na tao. Adwan mingini kaya ka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makaulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo la rin taong mitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pa magkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mila ring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal.
Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo lang king pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula pabren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapaynawan, detang meyang unabye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming yabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at bang makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrya kami, king pamagbayong lubat kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos. Mo sana pisauli nga krismi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Yung lagyo ni Pampo ni anak ang po ni Banal Espiritu. Amen.
Anting meto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon damungan, king lago ng ipa, ang puning anak, ang puning banali Espiritu, Amen. ing lugod ng ipa at ning anak, at ning Espiritu, apaga nakakikatamo, king turo ng Jesus, at ing kapayapan ng sinubling mebiyang gino, manatilya sanang parati, kaya kayungan. At kekan timurin. Kakaluguran, king kataymikan da rin kaya katamong pilubluban, sisyandalangin rin kaya katamong kasalanan, at aduan tamo king ginu, ing kalam ng kapatawaran. Iyagkas tayo pong ining miya ginagnan ing kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, tingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipaniga po ko ka Santa Maria ang Kapilan Man Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapataw, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O malugod ay ipa, papanatilyan mo keng tapat king amano ning anak mo. Ipagkalugmeke kami ing banalay Espiritu, bani paganakana ke kaming sablang sinabi na, at depata ng Jesus para ke kami. Bustan mong ipagluwalo na kami ni ting Espiritu Santo, king sablang kaligaligan, at kayalan detagan at di na naking sika ng loob, mitalakad king iglesia busal ning kapayapan, at kambening lugudan mit mong kapibabatan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Ating mapilan kataong menibatan Judea, dinatang lakarin Antioquia, at pigmulandang tiro karing kapatad, inganti kanini. Kayo malyaring miligtas, nung kayo tanggap circumcision, antimo ingadwaning batas ng Moises. Pablo at Bernabe, maigpit lang may kibadbaran at may kiargo tungkol king pisasabian IT. Inya, may pikayari king Pablo ampon ni Bernabe at ding mapilan pang tao Antioquia, kailangan lang munta Jerusalem, ban makikit karing apostol, at karing makatwa tungkol kaniti. Ding apostol, ampon ding makatwa, kambening mabilog ay iglesia, pikayarirang padalang mapilan katawong pekakatawan da, atuki kari Pablo at Bernabe karin Antioquia. Pinili dala ring adwa katawong kikilananan da ring kapatad, ilapin di Judas, amayayawos Barsabas, ampon Isilas. Peparalare karela, ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, akekong kapatad. Payabot da ing karelang komusta, karing sablang kapatad, alahing pagano, amanok nangan king Antioquia, Syria, at Cilicia. Miras kaya kami ing balita, king ding mapilan kataong ibat kaya kami kaya ni Jerusalem, detangan da kayo, at ligalig da kayo't gilwan na isip, king karelang pamagsalita. Deti makanyan man, alalang kapaintulutan ibat kaya kami para daptan dayta. Uli nita, mi pulong kami at pikayari mi, ing mamili keng pekakatawan mi, at itubudla kaya kayo. Datang lang kayabe daring pakamalan a kakaluguran, a Pablo at Bernabe, ay pasayang king bie asusuyo raking ginutamong Heso Kristo. Tutubod milakya kayo, ulinita, di Judas at Silas, amunye patutong personal, karing bage simbit lamin na kaniting sulat. Uling kaburyaning banalay Espiritu, at kasanmetong na kami kaniti, king kayo mirinan aliwa pang tuntunan, labis kareting makatuking tutong kailangan. Mangilag kayo, king pamangan, amiyang pang karing Diyos-Diyosan. Kayo mamangandaya, kayo mamangan king karni daring animal, apeterang peparayan, at dumayo kayo, king sablang manawang. Pangilagan yung aniti, at kayo milisya, king matulid.
Adios. Hingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit pakibat, impong pakibat kamo karing dalit. Manano na sanang ding tao, o Diyos, ika ingkarelang purian, ulitan tayo po. Manano na sanang ing tawa Diyos, ikayong karelang purian. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana, king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na, ingkekang kaburian, at ing pagkalugmong kaligtasan. Manano na sanang ding tao, o Diyos, ika ingkarelang purian. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uli nga lang pangabiran, ingkekang kayatulan. Karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. Manano na sanang ding tao, o Diyos, ika ingkarelang purian. Manano na sanang ding tao, o Diyos, ika ingkarelang purian. Ika sana ing puryaning meto sikluban. Pepanwana nakatamo nga ning Diyos. Sana igalang det pitakutan nukarin man. Manano na sanang ding tao, o Diyos, ika ingkarelang purian. Pamamasang ibat, king libro ning kapahayagan. Liba na ako ning espiritu, at inatad na ako ning anghel, king babo ning meto nga matas sa bundok. Pepakit ne kako ing Jerusalem, ing banal a syudad, at itipa manibat king banwa, at ibat king Dios. Mas lagi iti pauli na ning kaligayanan ning Dios. Kikislapyang anting maulagang bato, anting aspe a malinoyang anti ing kristal. Makapalyat mata sa pader, at atinyang 12 pasbul a ating bante anghel, king balang metong. Makasulat la karing pasbul, ding lagyura ding 12 lahi ning Israel. Ating 3 pasbul king dane aslagan, at lula dane mauli, at lula king dane amyanan, at 3 king dane albugan. Atin niyang 12 batong pundasyon ing pader ning syudad, at makasulat lakareti, ring lagyura ding 12 apostol ning kordero. Ala kong ikit at templo king syudad, uling ingginon Diyos a mayupayang tutu, ating kordero, ilang peka templo, karin. Ene kailangan ingaldo o bulan, ban aslagane ing syudad, uling ing ligaya ning Diyos, yang saslag karin. Ating kordero, ya ing sulu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tapuban parangalan ning maya pabalita. Itangan ko, ing lulugod ka na ko, pamintuano ring amano ko. Luguraning igpako at ako, manuknangan kekeya.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ingginu manatili yake kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keko o Ginoo. I Jesus nga nakaringkay ang alagad, ing lulugod ka na ako, pamintuano ring amano ko. Luguran ang ibako at ako, manuknangan kekeya. Ing lulugod ka na ako, tutupad ka ring amano ko. Ing amanong dimdamyu kanako, nune, iba't king ibang mitubod ka na ako. Sinabi ko reting bagay kay kayo, kabang kayabeyo ko pa. Dapot ing talasaw, ing banalay espiritu ay tubod ning ipaking lagyo ko. Iya, ing mituro kay kayo king sablang bagay. Paganakanak kay kayo, ing sablang sinabi ko kay kayo. Ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kakong kapayapan ko, babiye ko kay kayo. Kapayapan na nakalupan ning babiye ning yato. Kayo sukat, mababalisa o mitatakutan man. Dimdam yung sinabi ko, makoko, dapat magbalik ko naman kay kayo. Nung liguran niyo ko, sukat kayong tumula, king munta ko, king ibpa, uling ingib pa, may kitya kanako. Sinabi ko na iti, ngeni kay kayo, bayo pa mapalyari, banpotang mapalyari na, maniwala kayo. Pakamalan kong bininyagan ng mayap ng balita ng kekatang kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Mayapayabak po kay kayong sabla. Mag-review tapong bagya. Mag-review tapong ditak. Tungkol karing politiko, karing kinanday datu, king milabasan ay eleksyon. Nung pansinan nyo, halos adwang Domingo pa mo po kanyan, ing milalabas, kay ba't tamong migboto, kareting kinandidato. Di ba atin na pong tauling panabilin kay katamo ring politiko, inyang mangampanyala pa kay katamo? Nanuya ing tauling panabilin da. Ngara, po kakalingwan ing lagyuko, nung kalingwan yeman po ing lagyuko, maski itamusa ng numero ko, king balota, karasyo king presinto, yang eyo kakalingwan. Ngara, o itamo, ing panabilin da, lagyura, nung kakalingwan tayong lagyuda, basta't kano itang numero king balota, karasta mo king presinto, yang etamo kakalingwan, ngara, kutangko mo. O ba't mo po kaya atin lang tauling panabilin kay katamo, reting kinandidato, reting politiko, inyang may labasan, ayalalan. O tatin lang panabilin. Kasi po, balo dala, ring botanting Pilipino, mapangalingwan la. Lalong-lalo na, kay ba't danong binulsa, ring tinggap dang sobri karela. Oy, tayong kamatutuan na namita. Atin po kanong meto nga ima. Atin po kanong meto nga ima, iti pong pengaring babae, makataning nebye, malalane. Inyang malapit na yung mate, pepayaus nongan po ring ganaganang anak na, ban kanita paksabya na lang. Atin niya pong atsuno nga ding anak na, kabang makarate ya, nga nang may nabilin, niting pengaring babae, karing anak na, nga na, anak, panamdaman ko, saguli na mo ing biye ko, ketiking yato.
maglakwan ko sanang aduang maulagang panabilin ke kayo, nagawan yu king bangke ko, king katawan ko, kamate ko. Nga na po, niting pengaring babae, nga na niting ima, karinganak na. Mumuna anak, nga na, ipakremate ye, ing katawan ko. Kadwa anak, ing abu ko, nga na, eye kukut-kut, king Campo Santo o king Columbario. Ing gawan nyo king abu ko, anak, i-divide ye king atlo, nga na. Pitnan niya king atlong dake, king atlong parti, nga na. Ing mumunang dake, anak, ana. Isabog ye king SM Pampanga. Ing kadwang dake, isabog ye king Robinsons Pampanga. Ing katlong dake, isabog ye Isalbagyo, karin king Marquemol Angeles City. Nga na ning ima, karinganak na. May ngasdan na ring anak, inyakit nan day mada. Ima naman, kabisyuyo po, matay na kayo mo po, nano pa po yung panabilin yo. Nga da ring anak. May kibat siya, ing ima, ngara. Kasi anak, balo ko mapangalingwan kayo. Balo ko, kamate ko, eyo na ako, puntalan pa, king Campo Santo, maparing mall, pane kayo, pupuntalan nyo. Ban kanita, nung munta ko man king mall, at least, antiyo na ako rin, binisita kanita. Nga naning nga rin babae. Nino mo po kay katamo, halimbawang mama ko ka, ding lalakwan mo, mo panabilinan. Ita mo nga, ne po? Ating kang puntalan, nung mama ko ka king bale, siyempre ring malakwan king bale, atin kang siguradong panabilin karela. Ita mo nga, makanyan. Ang yang naman po king kay katamong mipas sa ebanghelyo, ngening Domingo, ing Ginong Yesus, atin niya mo naman pong tauling panabilin karing kayang disipulos. Ingkutang, ot atin niyang tauling panabilin, ing Ginong Yesus, karing alagad na. Ot manabilin niya. Kasi puring alagad na, balo na ning Gino, mapangalingwan na. Balo na kasi ning Ginong Yesus, na reting disipulo na, mapangalingwan lamo naman. Alam po ba ninyo kung bibigyan ko ng tema, ang linggong ito, ang pagbasa natin ngayong linggong ito ay papangalanan ko sa temang Aldo daring mapangalingwan. Aldo daring panabilinan. O ito, ing tema na, ning ebanghelyo ngayon Domingo. Aldo ning panabilin. Aldo daring mapangalingwan. Kumupo balo, nung sang-ayon na kanako, ring talasawang lalaki, nasisimba ngenikete. Ika yung lalaking talasawa. Sabi ra po, nung atin po kanong taong mapangalingwan, ding kanong mapangalingwan, alang aliwa nunering lalaki. At ding lalaki lang mapangalingwan, aliwa ring babae. Kung minsan daw nakakalimutan ng mga lalaki, lalong-lalo na sila ay may pamilya na. Madalas po kano kakalimutan ring lalaki na at inong asawa, inya mapangalingwan la. Minsan po kano may pangumustala ring adwang may kumpari, mikit la, may pangumustala. O kumusta ka pare, nga naning metong, mayap na ako man pare, tai ka, nga naning metong. Mayap na ako man, ampoy mari mo, mayap kami. Anibersaryo mipin, king tutuking Domingo pare, sa likeng bulaklak, imari mo. May kibat niya naman ning metong, map ka pa pare, nga na. At tatandanan mo yung Aldo, na ning anibersaryo yung mari ko, nga na. Awa pare, nga naning metong. At tatandanan ko itang Aldong pekasalan ke, imisis ko. Pero ko na agaga na kapa at tatandanan po ing dahilan kung bakit ke pekasalan. Nga na, buri ng sabihan, may ngalingwan yung kumpari na, may pikot ya mo, king misis na. Oo nga naman, kung minsan tayo'y makakalimutin, lahat tayo, nepo, at bagaya iting Domingo kay katamo, bagaya iting Aldo kay katamo, mapangalingwan. Bakit? Kasi tao-tamong neng kahit lingo tamo, neng kahit sapin-sapin ingisipan tamo, neng kahit tao-tamong uling dakal tamo pangabalanan, miyayaliwata na sisikaswan, neng kahit tintanang akalimbatawan, balisa tana pilubluban. Ngakupin kay kayo, sapin-sapina ing kay katamong gagawan. Sige na mo po, kutnanda kayo, nano lang mo rin bagay-bagay nga kakalingwan tamo, kakalimbatawan tamo.
Susi. Ako po neng kay magmisa ko. Eko palabalo. Ing susi ko akalingwan kay king kwarto ko. Kay ba't ning misa ko, lungod na ako mo. King kwarto ko, aba, alayng susi ko. Ausan kay pa yung sakristan ko. Pabuklat ke, pabusni ke, ing kwarto ko. Mapangalingwan. Susi. Tita Susan Bernardo, nano kasi nga kakalingwan mo? Salamin king mata. Neng kay pantunan susulod pala. Ale, mapangalingwan mo Anti salamin ko. Ma, o yan susulod may akakit, may apapansin, kuhapin pala. Ma, mapangalingwan tama, kakalingwan tala po ring birthday na ring taong malapit kay katamo. Nano pa, kakalingwan tamo neng kahit tintamong appointment. Ako po, makanyang ko. Neng kaya kakalingwan ko, ting ko palang appointment. Neng kaya kakalingwan tala mo namang patdanding sulu neng bengi. Neng kaya ding pengari, ring matwa, manabilin la ka ring anak. Neng kaya itamong matwa, itamong panabilinan da ring anak. Neng kay, may ka ding meto nga tao, kayarap Familiar ya lupa ka, nano nakakasilagyo. Nga tam, kakalingon tala lagyo ring tao. Ding pong bulbula na utang. Neng kay, pelalong utang, kakawadang kakalingwan. Bakit? Potang tinggap daning nandamda. Kalingwan da na. Kalingwan da, tinla palang utang, king meto nga tao. Ang yang naman po pangisnawa. Neng kaya kakalingwan mo, inyapin po ang ating memanyas, mete tao, potang kutnan tayo, ing meto nga tao, nanong ke matena, kalingwan ang mengisnawa. Ngarang makibat. Po, pati ruguring turunan ng Gino, neng kaya kakalingwan tala po, neng kaya kakalingwan tamo ing turunan ng Gino tungkol king kayapan, neng kaya kakalingwan tamo ing turunan ng Gino tungkol king kabanalan, neng kaya paninang paganaka kay katamo ng Gino ing turuna tungkol king pamikakalugod, lugod ka, nga na, mamatawad ka, nga na, mamye ka, nga na, pero itamo, kakalingwan tamo. Balo na po ning Diyos iti kay katamo, at alam din po ni Jesus ang kasabihan na ang gamot sa nakakalimot, paalala. Ing panulo, karing mapangalingwan na tao, paganaka, panabilin. Po, nga na pong may ngamano ning Ginong Jesus, king nipa sa ebanghelyo, ing talasawop, ing Espiritu Santo, nga na, ing banalay Espiritu, yang mamye ke kayo king sabla at magpaganaka ke kayo king sablang tiruko ke kayo, nga na ning Gino. O ita po mismo ing mensahe na ning maya pabalita. O ita mismo ing paayabot na ning mipas sa ebanghelyo karing mapangalingwan ing Espiritu yang kayang lalakwan. Karing mapangalingwan ing Espiritu ning Gino yang lalakwana kay katamo. Balikan tayo mo po ing milabasan na eleksyon. Manabilin la ring kinandidato kay katamo. Sana po karasyo king presento. Sana po atin ako pong kopya. At yun ay tang numero ko kay kayo. Nanong buri ng sabyang kopya, dapat atin taka ng kode ko. O yan yung paganaka, kode ko. Banal ay espiritu, banal a kode ko, ing paraklito. Itiya po, ing magpaganaka karing tiro na ning Ginong Yesus karing kayang disipulo At makanyan mo naman po, ngeni kay katamo. Itang, anti na mawaring paganaka, panabilin Jesus, na eta mo kakalingwan ning lugod na kay katamo. Na itamongan kaluguran na katamo ning Gino. Na itamongan katula na katamo ning apong Gino. Na itamongan ni naburi alayang tatabili kay katamo. Alayang kakawani kay katamo. Alang malalakuan kay katamo. Itamongan kaluguran na katamo. Pero makalungkot man pong sabyan, neng kai itamo anting Katoliko, anting Kristiyano, kakalingwan tala, reting panabili na ning Gino kay katamo. Po, bakit? Kasi neng kai, mas pipilinan tamo, itang makakarok kay katamo, kaysa itang mipakahayap tamo. Neng kai pipilinan tamong gawan, itang balu tamong eusto, balu tamong matino, inggawan tamo itang makakarok, makakayap kay katamo. Inya kailangan tayapin naman po, iting banal a kodiko. Lalo na kasing banal a kodiko,
iti alang aliwa, no neing Paraklito, na magpaganak ka kay katamo, na ing kapayapan ko lalakwan ko kay kayo, nga naning gino, ing kapayapan ko yang babiye ko kay kayo. Potang atsu kay kataming banal na Espiritu, mi papayapa at mi kakaratunan niya pinaman, ing kay katamong piluplupan. Gamot sa nakakalimot, nano niya? Paraklito, ing banal ay Espiritu, iyang paganaka kay katama. Talagat kawan po. Sasalpan tayo ko, King Diyos, ipang mayupayang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pingagliking upaya ng banal Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye. Pepay ta siya banwa, makaluklukwa na ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukum ka ring mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, ki Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang miyading mete, at king diyalang hangga. Amen. may yagyag kapamilata ng Espiritu ng Ginu, manalangin tamo, king Ginong Jesus, panpisan meto nga nakatamo at ingyato, king kayang kapayapan at lugod. Karing balang kayaduanan, ngayongan pong maniga po, Ginu, mamaleka kay kami. Ulitan niya po. Ginu, mamaleka kay kami. Banking pamisalangsangan at pamibadbaran king iglesia ning kayakatang panahon, ding kristyanong milibaya na mano, ere sana titiwalag ing metong at metong, ipanalangin taking Ginu. Ginu, mamaleka kay kami. Ban mi katetagan tamong maging tapat king kadwang konseho Vatikano, at makomberti king kayang Espiritu, ipanalangin taking Ginu. Ginu, mamaleka kay kami. Banding maliligalig at tatakot, manakit lang kapayapan king ebanghelyo na ning Ginu, at mi kakamalayan la king lapit na, ipanalangin taking Ginu. Ginu, mamaleka kay kami. Banding alagad ning ginungeni, ere sakwiling Espiritu, nunebagkus, akilala reng magobra king yato, at king iglesia ning kasalukuyan na panahon, ipanalangin taking Ginu. Ginu, mamaleka kay kami. Baning kaya katang kasalpantayanan, yang maging kapayapan tamo, ing lugod ning Ginu, maging tula tamo, ing kabilugan tangge, sa kupane at pamalenan, ipanalangin taking Ginu. Ginu, mamaleka kay kami. Iyabet, alam mo naman po, karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan, daring familya ng Sardas at Luz Medina, familya ng Feli Ebreo, familya ng Wilma Hiraw, familya ng Cecil Bernas, familya ng Beth Malong, familya ng Lori Jimenez, familya ng Let Castillo, ikaren makapagal ating familya ng Eduardo Giron. At para king special intentiones dari Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Maribel Mandela, familya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, familya Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lizzie Viray, Marian Kinzinger, Elian Micael de Jesus, Marian Suliman, Aurora Coral, familya ng Fernando Baluyot Jr., Edgar Dalay, Juanito Cruz, at ing pamilya ng Desiree Sese. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Chodora Swing, Nora Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Nilo Udan, Luther Lopez, Mario Pasyon, Gloria Sese, Remio Pangan, Glenn Liwanag, Dan Michael Mandutak, Anicia Jodin, Armen Villanueva, Katrina Morales, Faye Manalo, Avery J. Morales at ding sablang kapatagtang masakit. At para king pamanantabe at proteksyon ng Banal na Espiritu, king familia ng Ani Razon at king familia dari Antonio o Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawan daring kapatagtamong neyangunabye, lalong-lalo na, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., Frumencio Simbul, Mariano Campo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo,
Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Francisco Pang, Fiscal Roman Razon, Jose Trina at Perla Yazon, Rodolfo Manyalak, Anita Chodin, Faustino Capenya, Biennido Yabut, Agaton at Consolacion Bartolome, Eloy Senior at Purita Medina, Brigido at Rita Manyalak, Crispin at Fe Baluyot, Jose Gintu, Julio Nenita, Albert Elsie Morales, Marianita Romeo, Hadlock Senior, Edita Silva at ding sablang kapatid kaladwa king purgatorio at detangalanang makaganakapakarela ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ngini puadwan tami sarili tang kapagnasan. Manatili ka sanang kayabe mi, o Ginong Jesus kay kaming Emmanuel, itubod me ing kay kang Espiritu at ipakit me kay kaming iba, maging ginura ka sana, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Palakad ka po para kita maging senso. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, harapan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning Ginoy ting daon karing gamat mo. Hingi kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo.
ning kay katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba, tanggapan mo sana reting kay kaming panalangin at ayin. Gawan mo kayong karapat dapat, karing kay kang sakramento ning lugod, kapamalataning pamagkalub mong kapatawaran kay kami. Itingan po adwan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Ing ginu manatili kay kayo, At kaya ka ang timurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan dayeng ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunebin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kay ngalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesukristong ginume. Pupuriyan daga king lubos marugulatula kaniting panahon, ning pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Kaya di natanging munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasala me pupos na, ing mi pahamakayato, mirinan niyang bayong biye. Ating tao misan pa, may gawayang alang kakulangan. Uli ni intula ning pamanyubling mebye, babayo ne ing mabilog ayato, kabang ding sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ding kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngaming ang pupuri. Tunay kapin banalo ipay, king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king Espiritu mo, banbaragay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayo yami daon ko sang loob, king pamaylasat kamatayan, kinwa na yung tinape, at pe pasalamat ya keka. Pira sune at binyene karing king disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ing kanakong katawan, amidaon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pay pasalamat keka. At binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. Kay kami ang gaganakan, mga sukli mo, bebe. Kay kami ang pagmasusyan,
Maligayang pamagbalik mo kay kamiyan, panelayan. Amen, amen, amen. Inyangin ni gaganakan mi o ipa, yung kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo, darawon miya keka, iting tinape ng biye, at kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu man miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i-Florentino ing kay kaming obispo, i-Pasiano ing kay kaming obispo emerito at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kabadad ming pepainawan at manenayang subling biye, at ding sablang meyang o nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol ading sablang santo, isan Judas Tadeo akay kaming patulunan, at isan Tarita de Casia, at inupad king malmong kaburian king keka baning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambe na kaya ipangmayupayang tutu kagumning banal ay Espiritu pupurian da kaparangalan manggaman kinalanangga Nginipun ti mga anak ng inampun ng kay katamong malugod na gino, maus tamang inikeya karingamanong tiro ng Jesus kay katamong.
Igabos mo kami o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayong may kapos king kasalanan at may ligtas king sablang galigaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman, king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo, garing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. E mo sana babalikdan, din kay kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me, ang puan bilugan, at pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kan timurin. Ipakit tapong ening, may kakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kay kayo. Niyo ing kay katamong malugod ang Ginoo Yesu Kristo, no ing kordero ning Dios sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaos king apuna ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yakas miyay nga mano mo. Kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alangagang Diyos, binalik mo kami king biye kapamalataning pamibangon mo kang Kristong iba't king kamatayan. Pasiknangan mo kesa nagkapamalatanan ni iting sakramento ning kay kaming pangakabus. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lukluk tapo para ka rin kapabaluan. On May 28, this coming Saturday, St. Jude Thaddeus Parish marks a very significant joint celebration of two Marian festivities, that is, in honor of the Blessed Virgin Mary. These are the ongoing daily scriptural rosary with floral offering and a commemoration of the Vigilia de Espigas, which is the culminating activity for the scriptural rosary during the whole month of May. The schedule for May 28 is as follows. 3 to 3:30 p.m. Assembly of all mandated organizations at the church patio. 3:30 to 4 p.m. Procession of the Blessed Virgin Mary. 4 to 6 p.m. Vigilia in honor of the Blessed Mother. Then Procession of the Blessed Sacrament. 6:30 to 7:30 p.m. the Holy Mass. All mandated organizations are enjoined to come in Class A uniform to participate in this joint celebration. Let us mark May 28 on our calendar and be one with the parish in these Marian festivities. Thank you. Please remain seated. Lukloko po pasibayo. Paano pa yayo po? 2 minutes siya mo inyo. Layamang 2 minutes iting metong pangkapabaluan kay katamongan. Masaya at malugod ko pong ipabalo kay kayo at maragulag rasing may papagkalub kay katamong sablang anak ng apong St. Jude na King June 1 po, Miyerkules siya po ito at intana pong bayong Paris Priest. Kaya niking kay katamong parokya ulitan ke, kimpong June 1, Miyerkules, mitalagaya po kay niking kay katamong parokya, ing kay katamong bayong kura paroko. Nung akakitye po, ingitsura na ning kay katamong Paris Priest, balo ko familiar na ko lupa, kaya ing lagyo na po San Pedro. Lagyo na po Reverend Father Pedro among Pit Valencia. Ne po, tubong porak ya po iamong Pit. And he is on his mid-50s nung kumagkamali. At lugod ni nga pong ginuking at lung banwang pamamastol na po kay kayo, kini na po pagselebran in kayang 25th sacerdotal anniversary. Ne po, uling 23 years na pari, iti pong mamalit kanako. Iamong Pit Valencia po, maganakaya at simpleng pari. Yung mga nag-iisip na stricto siya, totoo po yun. Pero nasa lugar yon. Pero retang aliwang sasabihan ng masyado yung maselan, lawan tayo pa po. Ne po, ining pari nga manuan ko, maganakaya, simple yung pari. Po tagal lang, po tanga kaya beye, wapim palaos to ya sasabihan, iyamong ngayon. Uling pong iyapong Pit po, 4 years ko na pong kautos, King Chancery. Ako po kasing assistant na. Iya ing boss ko, King Chancery. At dapat po, ewari ing Paris Priest kaya ni King St. Jude, anam yang banwa. Dapat ing kayang pastoral appointment, ing kayang assignment kete. Kaso po, inyang 2019, bayo ne po gawan, ing circular letter ning Arsobispo Yapong Dong Lavarias, pepayaos na kami nga duang among Pit Valencia. Bala ko sana po nano yung sabihan na kanako, uling balo ko, ing parokya ko, karine king sapang batu, ing parokya na nga pong Deo ngeni. Kabira-bira po darala na ako, St. Jude, apong Dom. Mengasdan ko kanita, uling balo ko po tang sinabi mong St. Jude Thaddeus Paris, matuwayang pari. O na pong may masmasan ko, at may kampanti ko, inyang sabihan na nga pong Dong, kanako yung Arsobispo, among 3 years kamo St. Jude. Ating 3 years amitatagan pa, sundo neng apong Pit. Nga na po.
Inyapin po balo kung manibat king umpisa, sasabihan ko karing PPC, kay kayong parokyano, na atlo kumupong banwa. Kene. Ne po, iyamong pit po, impong posisyon na chancery, ako po ing mamalit kaya. Impong assignment ko kay ni King St. Jude, iya naman po ing mamalit kanako. Ako po ing tatalan king audit department king Mabilog Archdiocese, iya mo naman po kanya ning maging audit department head ning Archdiocese. So palitan kami mo po. Ne po. Iya pong Pete Valencia po, he is an accountant. Actually, he is a certified public accountant by profession. Ne po. At sana po king daratang June 1, Miyerkules, alas 5 ninggat panapon, agkatandakongan po, pakamalan kong parokyano at devotos ng Apong St. Jude, na salubungan tayo po para king kayang installation a panimunana ning kay katamong lubos kagalang-galang a arsobispo, iapong Dong Lavarias. Ulitan ke, June 1, ing instalasyon ng Apong Pit, alas 5 ninggat panapon, kay king kay katamong parokya. Dakal pong salamat. Talakad ko angan po. Eko pumigaga na ka, mas masanting ko pong lalaki kaysa kaya. Inginu manatili yake kayo, At kaya kantimori. at bendisyonan ako nganing Diyos sa mayubayang tutu, king lagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning banalay espiritu, Amen. ing banalamisa, miyampang ne, umen ako ngani king kapayapanat lugod Kristo. Salamat, King Diyos.